Herkese salam, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Müğənni Rəqsanə İsmailovanın sosial şəbəkədə yeni videosu paylaşılıb. Belə ki, müğənni Zemfira İbrahimova və Rəqsanə İsmailova dostlarıyla bir araya gəliblər. Onlar məclis zamanı ifa ediblər. Rəqsanə İsmailovanın canlı ifasını sizlərə təqdim edirik. Vallahi ağlar gözler derdi yumaz neylersen. Hayır sen geldin, esrarımı neyledin. Ağlar gözler derdi yumaz neylersen. Hayır sen geldin, esrarımı neyledin. Neyledin. Hayır sen geldin, esrarımı neyledin, hayır sen geldin, esrarımı neyledin. Buluduna ne dolu neyledin. Hayır sen geldin, esrarımı neyledin. Hayır sen geldin, esrarımı neyledin. Buluduna ne dolu boşalmasın. Şimşeğine söyle